Bwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega ningo kugwatogeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rua iri tariki 3 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2023 bita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chetu ni ati nyuma ya Nteto kuritwa na Bishop wa Methodist kuingatwa kiri utongeria bwa kanisa eu onto buria ethiritwe akiuga we ageta koti nikenda kuregana na buna nde synoid ya Nyambene rungu rwa Bishop Alice Mutumane nitite ntumiri yao kuregana na wathani bwa Bishop Ntumbura akiaria Alice uria ethiritwe akiuga uria oguraga nyakwe niwe abagu na nande ote ungi endebo nebo baethiritwe bari tayari kwethirirwa bagitongererwa ni kamiti iria ethiritwe ikithurwa kana iria igwatirite wathani bwa kanisa eu. As by you feel like equal than any time for celebration? Nte kumenya mete atia lakini kinya bwe no bunjanji bukamenya bwa mete atia no ntunya bwi buronere. Tote kwaria manto ya presenting Bishop Joseph Ntumbura ni onto kinya babwi bukumenya Bishop Ntumbura na umere ofisi na kwina bange baikuo kwina baraba yukirie kanisa na rira bayukirie kanisa batu turiwa atire uroka ura mami noe baba anonto makira athaina uragurite kanisa ya MCK ni atongeria abatene kana presenting bishops ibatene baraba kamiteni iretongoretie manto megie guchencha utongeria ba kanisa ino ende seinondi ya Nyambene ni jititie na kaju kamwe ate bakathi na mbena kubateja na kubathingatira na kinya kubathikira sinondi yetu ya Nyambene ikarita ngugi na team ira mandate kana inenkeri kanya ka nikende watithania kanisa nikenda ibangania kanisa na nikenda ireta kuora na utongeria burabu itikirika ndene ya kanisa yetu itukumenya kwina team wirio lakini tukwenda kuwa presenting bishop former presenting bishop baraba nenkeri kanya ka nikenda batutongeria batwe sinondi ya Nyambene tukawatanira na buraba atwira kirira kiraba atwa nikenda tumba ochokia kanisa ye areba tikwithirwa iri na nikenda kinyangwe ngai eta na mbere urakwagirite bakinenkanira ripoti eno utugo obwa gukira emunthi batongoretwe ne Bishop Alice Mutuma baugita munonkoroki iseinondi eno kaithiro ajena akinya amaromba ntuite kuraja nikenda batinambe na kurombera akanisa eno ya MCK wa mwana kuga ate bakathingatira magodho monthe mamakanenkaniro ne kamitire gwatirite utongere bwa kanisa eno thaino ni ontukote na conference thaio buraka conference ikara nthi ka itamantu batu twe tayari kurita ngwe na mwelekeo yura yukanenkanirwa ni standing committee ya conference yara yonthe bakawatanira bachemania bawatanira batu wa mwelekeo sinondine yeyetu tukaitania na mantu jau na tukawatanira twi gintu kimwe nikenda kanisa yethirwa ni kurita ngwira ibati kurita utumiria ruteto rwa mwathani wetu Yesu Kristo tukuwatanira tukaseti ntuko ite kuraja ire kethirwa ina synod prayers nikenda turombera kinya process ire kuendelea nikenda kethirwa ire process ira ikuwiria mwathani nere katuretera utongeria bura bukareta kanisa yamwe twinde tuwatanire twi kintu kimwe nikenda kinya itharimo bya mwathani bikethirwa bire amwe na bautwi Komegimbe North Betan Class Chabare. Nawe ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ethiritwe agikira ratirine minister bawe amwe na kinya abisa banene ndene ya thirikari yawe bokwethirwa bagitaririria mitaratara amwe na kinya mibango iria bari nayo rungu rwa wathani bwawe umwe kwa umwe abitha baba ibethiritwe bakiaria na Meru na kinya mutaratara juria jwethiritwe jukia mathaja 6 kurika nikenda mu Meru ethirwa akimenya uria gwita na mbere kiri mantu jegie mirandi na mantu jara ndene iya gikabuke mama kambuge narua governor ni mama onto governor Kawira Mwangaza ni mama na governor ni mama aina mibango minge kuhakikisha
manto jonde jaja ukarika kana maendeleo jaja ukarika ndene ya barabara jakathithwa ikolika kote mwana wa keu no mugongo ki gavana Kawira Mwangaza kire wondi chionde chia county ya Meru abangete maendeleo jathithwe janganene kire mibango ira ekirete mwaka jojo o wondi ndene ya Meru county kire barabara chia flagship kana ke barabara chia gavana nekirete kilomita 5 kire wondi yonde ndene ya Meru county ukeja otegera ichugo bionthe bia bunge kenda itumbete ikuthithira twithithia on average utegete wondi chionthe kilomita 4 na mita magana jana kana 4.4 kilometers ku gavana kulingana na oro twirite kilomita 5 wondi twatiritie kanini lakini no ntubwa kwithira bwa condition cia barabara ore ikari nchoke kwi mata jau jange ugire jarerek na jo ni mata 64 na kwi mata jau 63 na jana mata ja 3 jara maraja kabisa ja mita 30 jau na jo tukethira tu discuss tumenye market ire ku chietu kana tauni chietu ire kwenda mulika mwizi unda aja kabisa jau jange waita mata ja 3 jetigara mata 61 kana 63 na kimwe na jo nyajo tukethira tukiaririria tumenye Joke gavana nkirikia rutere rurwa mata mbuge itwithirite nara antu ibethire bakireta report inyana ugwe suggestion box yekwire ugire nare akwina mata tuge jaire kimoigitwe twikiria antu betu ba Meru nara bate kumba jora turare ikirie kuthithia kuthamia mata jarare kwimba bypass nare twajaikia market ithandatu na ijethirite jetethia antu kou tikuga tonto gitage gwikirwa au age akaro no kithamwe kwethira weru bungu bukwija na njirengi no kithamwe gite gigatethia antu betu ba Meru nangi na arabate kona mata na kirirugono rongi kuombeka nyama iria ukuria ni antigiri bobo ni kuringana na rwangi rwa gutegera mantu zegie nyama iji na aria wongere kubwa antigiri bwithirito booking ya ndene ya Kenya na aria kwithirwa ikiwa na gwita kuthinjirwa kuraja antu batimenye na Kenya baba ingi ni barite nyama iji antigiri batikumenya kuri na uvotekekanu wa andu ni marenderwa nyama cia mbunda mate kumenya ino ni kuringana na mongano wa kuruira ivoto cia mbunda niguo kendat na uria umenyete ati kuri na mbunda iraewa na kuthinjirwa ithakari na vuvali ucio ikarikiriria thani ire cia andu. Today we have been experiencing some people slaughtering donkeys in the bush and selling the meat to unsuspecting customers, and also the skins are also being sold somewhere else. We have donkeys that have been transported from Kitui, others have been transported from Bomet, and all those donkeys are being brought to Kiambu County, a place called Deya. And this is where those criminals are actually slaughtering the donkeys, and selling the meat is actually being sold to people who do not know that they are consuming donkey meat. Guku ruvonge ruru rwa kendat rukiuragia ruvonge rwa ugitiri gukorwa metho makiria ni gukugwata ekinayaya. That because of the numbers that are being slaughtered, this meat might be going quite far from the place where it is being slaughtered. It couldn't even be reaching to towns that are within a radius of 100 kilometers within the eastern Kenya from Kiambu. We have been working very closely with the authorities, and we have talked to the government authorities, those who are concerned with public health, those who are concerned with the slaughtering of animals, to just know that this is happening, and for them to stop people who are slaughtering donkeys and selling the meat to other people. Ekari a kaunti ngurani nao magitara gukorwa mari metho makiria kuona kuria nyama itari nthime no gutambie mirimo ngurani. Anto ni bakuria nyama ite inspected ni inspector na anto ni barwarite muno tanari embu anto ni barwarite anthrax kogu anto ni babatie kwetho very vigilant na nyama ile bakuria na ukona
ntigiri nkamate nyingi amwe kana igekirwa lori-ini ni ubatie kuringa namba ya thimu ya polisi kana ya sibo ukamwala tukamwira kwebuona na utekona taka ogu kwewega ni untu ntigiri terethagua nyingi amwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nawe munini wa ngavana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Nyagamu Israeli nithiritwe akinyiria ati University ya Chuka no mwanka ethirwe ikinenkanira kithaka kia Kairine nontu kithaka giki kiri rungu rwa thirikari ya kaunti. Arethiritwe akiuga bubu ni kuringana na ngavana wa kaunti zina no mwanka ethirwe akiathikirwa. Nyuma ya ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kwiguikana akiendekithia monda wa University ya Chuka urore mbari cia Kaireni kugitwa gicunjĩ giake igana rimwe kira gigatumika kiri mitaratara ya wonjorithia Nteto eno ni ukitie mwanki na nkinya ndathende ya kaunti ya Tharaka Nithi. Munini wa ngavana Muthomi Njuki Nyagamu Israeli akiaragiria giuntu giki akiuga gende kuri na ikundi thiambiritie kwibumia bikeregana na Nteto eno. Sebatia okera ngabana this time. Terwa ngabana ya kuona bururu wetu no kwenda roko. Ile ikoja no Kenya yo. Ona ba identify ala ibatie gwakwa. Andro batia gokera no tubare cia chan. Migonde no na twarire goko itari na ene. Tukurikaniria. Yari na ene. Gantu bekarire ende kwagana adjudication. Atubagairwo mego. Akiaria kanichani ya EAPC mbari cia Ndumbini kiri gicigo mbunge kia Mara, Muisiraeli augite kuri na menda mithemba na kwogu menda mingi ya mwingi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa thirikari ya kaunti inu iretongoretwe i ngavana Muthomi Njuki. Kwogu migunda yonde na kumanto manye institution yonde isoni zetu cia Tharaka Nithi yonde cie rungu rwa Muromi wanjo tawenga manwao wetu bogu tukona maendeleo ukenda tuikara mugondo kuoneka ni Ndumbini primary school community na right ya kuneka ni mugondo leko. Praise the Lord. Amen. Akiongera Muisiraeli ariuga gutire na gitumi kia murandi kura nontu bwa kwagia bantu agwaka na menda yojurite no tutumba gutekurekeria maendeleo no tubako ngako maigira ogwa tubariganwa ne siasa ya gorokire tugwatenga bana twinde njara aturetere gwakaro kwele nene muno tugendagia miangeto tugendagia moso yetu na mbemba na migwasi tugwa tutekeria ni na tunato siasa ni agitiriata tutagona kuona ikundi yokera kumu challenge no politics again. Muthia Muisiraeli arariria cia maandamano akiugaga maandamano mara makuruthwa i mutongoria wa uregani Raila Odinga ti maandamano mega nontu mari na mothuku maingi kiri magwega mara maumba kureta no gorokia Kenya. Praise the Lord. Turenda kwera mutongoria wa opposition rungamia munenyo munde kanidania Ndumbini EAPC Dengo mropa na geteo kenene muno netige na maandamano yana jetu na ikumia na ilo economy ni koro na teto tete yana jetu utanto bora geto batena makosa no tubako ringata no tubako ni tamanda tuge maandamano masindo na ilo ale toleao na tumorie taire tafadhali ni amenye kwena lu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Mateni Mugambi. Ni kuma kiri rugono ru ni utukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja ncokerete na Nteto nkuruki. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Anya kwanza. Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngachelewa. Manya nitenywa. Mwana nya. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria rebine rugete chai na leo. Mama eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria teria. Mwarokwa. Eria ne lisha
turugiro thai. Lisha? O thai. Ntago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda ni yogo. Ka. Ni tamu. Ndachaiga kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria te eria. Eria ne Lisha. Safaricom Foundation yambĩrĩirwo mwaka-inĩ wa 2003 nayo M-Pesa Foundation mwaka-inĩ wa 2010 gũkũrũkĩra moyo twinwa nĩ ibombĩte gũkĩria akenya babaingĩ kĩrĩ sector cia gĩtũmi gĩa kithomo, ugima, riera, roji, uchumi na kinya kũrũa na mitino. Safaricom, simple, transparent, honest for you. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwata ugeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera kiri kurya mwana ya kiumia giki ndagitari ni akuritana muciari thina ya mwana kwithirwa kingana nyoro na uria muciari abatere kugita nikenda kurita mwana kinyamarine giki. Ndenda kwariria mantu jegie ana kuingana nyoro. Ana kuingana nyoro nyoro ibuije mono nio miruke tonyaga rira miruke igotonya ija MAUREEN itonyagira nyoro. Na nyoro gitumiona antu baba ingi baringwa nyoro aja bakambiria gwita ndamu ikwetherwa kwina area aja ipati enyoro aja ina ndamu nyingi mono, ina capillaries cia ndamu nyingi mono na nata capillaries cia ndamu ithithagia. Inikisi ukeja gukuchia ruo rwina mpio rote kinya MAUREEN ja kurwina mpio rwejaga rwa kinyaja rukarutirwa kenda rwetonya MAUREEN rutatonya rwina mpio. Now mwana okuna ndi akambi akaingana nyoro na ni nyoro icho kucha meruke na atagwa akara kintu kia mbere ukethera mwana oku akambira gukucha meruke na kanywa igo ketha kuyana batiumba ko mama batiaga mitwe kanywa nonto bakwithwa nyoro ichinganire. Now rikana uju nyoro icho ruta iria meruke itatonya ina mpio
Number 2, nyoro ichichunkaga merukira tukuchagia. For example, okaja wikia nyoro ekukara mitagi tugeta wa makonkoni. Chabona ari mwana pita makonkoni nyoro bagekera kanywa bakare. Na ndi makonkoni jaro keja kujatega ukaje kweja kujike makonkoni jaro gekera roje ne eja antaka. Niki ni onto bakwithirwa nyoro era gichunkite ruko ya chunkatiri itatonye maurine ina thina. Na ndi mwana inganire nyoro na atagukarawa tugakuchia kanywa miruki. Haya, kintu kia mbere miruki iteona kintu gia kuruteria. Number 2, miruki itichunkwa. Na ndira atagukara miruki kajukie tonye maurine direct uria tumekuichiria. Na ibuje maybe ngari ukuruka ina tiri tukucha miruki contaminated. Kintu kia mbere mwana wonde ukarainga na nyoro agakaraike arake ajawa ni barabite kuthira. Nonto bwai mirukira akucherie te chunki etonya ndene ina ruko na ina tiri. Number 2, mwana ora akarainga na nyoro akarake ajawa memero na infection ya memero tonsils ichimbere. Haya anga infection ya memero nonto mwana aikarai kucha meruke na nyoro. Ningenda kuga ujo kenge nakyo mwana okwa karena thine kuingana nyoro agakarake aja wimatu. Dinera nyingi wona na bara inge bena chia matu yomachuma na yana nyoro mwana okarainge na nyoro bimya biere na ngina no karaki uga winchome kawainde kathira. Please ukona mwana oku au karake aja winchome kuingana nchome tegwiteka kyo muingania. Please mwana ora nete sibitari kwetu into tuimbaga na nyoro twitawa andenoids ichimbaga na andenoids ile ikeja kuimba nitumaga mwana akarema wikia meruke na nyoro kona iko sibitari thorithi ne uche andenoids na tiritwe ikeja kutha tithina ikonindi gutiritwa daktari akajukia mwana oku aringwe mbiche erieje enyume nyoro ile mbicha gatomo x-ray eringa wana unyume nyoro eringwa niyo na yetha mwana ukena nyamu igwetwa andenoids ya chimbi na chiketha kutha chimbi kwe mochi ya chimbi ikanindi ndawa igatumikira ndawa na ikathira kenge mwana no ethirwa imbichio ikainyae wandawa itekobwa mwana gukerwa ithie taga agaikua etakathithiru operation na agaitwa chio na mwana itwa chio mwana akambira gukucha miruki na nyoro. Na itugere meruke no mwanka echoke nyorone ikambira gukuchwa na njerenge then igaturetera thina ingi kwa mwana ambiria gukucha meruke na kanywa agamite kanywa umenye tutitite bwega nontu tauga mwana omba kugia thina icho ithatu memero ibara bite kuthira na ukaraigiaga infection cha memero bacteria infection cha ngarangari na memero na karaigwa ata mwanki igita na igita mwana gwake ja kuthena thine kuingana nyoro rimo kona aikarate kumba kuthoma sukuru bwega niki nontu tukubukinyaga baingana ukethera mwana oku ati mama are stress are stress irritable ati mama maguru ne naja rimo kono kiro tuko hapa buko kira karaja mtu uingeretia okiro kone nyakara ndigitande no kiria njara na eguru nya mtu kuthiro imiruke yewithine kuthwa mwana miruke tikomba kungana yomba ona utuko akiumuthoka agiukairo na mwana mama kaigwa na kongorota mwana mami jara we aja ukaigwa mwana mami na kongorota yewithine kinya egwithura mwana oku na ingene nyuru ukethwa na kongorota no tinchome gwitika kiu ikuingana nyuru na kingi nakyo mbuge atire mwana no ethura na kuingana nyuru atimbi tunyamo tu twitawa andenoids ende mwana oku imonga wekire nyuru impempe kire nyuru ekarabiumia biere we muikie cibitari ugitaga ke kumbe imonga uju orere nyuru kumbe impempe yorere nyuru kumbe matrisi mwana agitere kira nyuru nago ngina wekaro kiwe inchome nio kumbe igentu ke nyuru giotoma mwana hingana